East Hills Cricket Association kala penlong i kajingalang bakarpang menta kasngi ha East Side Inn Hotel. Ha kani kajingalang la penpau i kajingtmu baka association kadon ban kentiu ki khana ki badon kasap ban yale kai cricket. U additional superintendent of police East Hills district uba banrap lang jerwa MCS habakran kum ukongsan ula MNCM ya kinong yalam ka association bakin nang kiu shaprang ha ka kentiu i kaneka kam yale kai cricket banwan ra bat kentiu ru khamtam ya ki khana ki badan kasap ban yale kai uba banrap lang jerwa ula penpau ru kajing sngo men ban sngo baka association kalala ban kentiu ye uwe ukhana samla uba nakashnong sok kempor usamla kishan lingdo ubalala ban im kamai bat pendap ya ka ying kasem da ka bayale kai cricket ha ka bayade kajing tmu ka association ka ba an sapenlong ye ka fit ban penmi pisa u kongsan uloong baka nu ka kam ka de baningkong kajing tmu ka ba kongsan namar bunsin ki breu ki jupar khat baka ne gadai tang ka fit henrei ka don pat ka jingthmu ka ba phithmu kalong na ka banta ban kentiu ki khana ki badan sap ban ele kai cricket utei u he pulet ulapan pawru ka jing sngo khya namar ka jingop ki khana ha udrok ulong baka tanat pulet kala shim khya hadu kata kata ban rat dingkhong ye udrok knang baki khana bat ki samla kin light na udrok bat na ki we kilat ban yarap ki khana ban light na udrok na kinu ki jing sniu kalong banyale banwanra iki khana ban kisamla shaki lempung jin le kai namar lada ki sngotanat banyale kai kin light naga jing sniu babunjat u secretary jongka East Hills Cricket Association uba ti phawa ule thu e ka jingla ka association ban kentiu ye uwe usamla ubana East Hills district usamla kishan lingdo ubana kashnong so kempor ubala im kamai da ka bayale kai cricket ulala ban pendap ya ka ying ka sem ba derap ya ka kami ba de ki para haying hasem da ka bakamai na ka bayale kai cricket laong ba usamla kisan lingdo ule shimenta ki babun kiran san yale kai cricket ki tournament ki trophy ba pher kum ka dulip trophy ka ranji trophy bat ki we ha ka batang na kini ki trophy ute usamla ula kamai da ki phaulak tingka omduna ka ar phaulak tingka ha ka shisnam ki bala ajing karan ha ka jingalang ki kan thop president EJHCA uba Rajiv Bare bat dia kejingalang lapanya the vice president EJHCA uba Mehi Wat Shadab. Umumnya yang jingsu, video akan disibun, bapak hanya kafir, bapak ibadah, bapak akan sukses. Dan nasyupat di ki poster ke beri bina awak kali ni tak fit. Mahandai ke jintmu ke pafila modul ke pafi tmu nak benda ki sengsam ki samla jong di district katari bokol koridor ke pafila yathu yang benda pemayo asno bunsin ni dia kai ni district NGO ki kena ni lekake. Masih orang ba beli kaduna ka awareness ne kaduna ka jinsung thu apne jongki bu namar ni kum ki tribal kita ka bon ke jingi kaya ka football be nimju ya berkat thang ya cricket hindai ni dapat ikna bora ha india be na do dang red lights house ne kisam be cricket and so ko be do india ba la asram cricket do unchwa along ka foundation do cricket ka kham khain be ka football video ini player ki khamkam ki napai ha top level ka kamai ka ji jo ki ne ka pani ka football ka kham tam sibon ni ni pada belum kami kalian ni nai ba belum badu no khamkam ki khna samla jo ki bon ki belum aware ke ni ki dapat talent ki dapat skill ko ki na ban pin yo i te ka biang ba ka ngai ba East Hills Kanina District Cricket Association makasih kia ni Filaya dia Sipang, filaya affiliate mentap ke MCA, nang ni sekhmat ke filaya Ramadan. Tengi ro nak ke polis, kalau ro bajing nyerap officer kam, nyerap lang hi. Kam ba fiong gini tiket do, nyerap bangi ro pende, ngali nang nya jokai ro perla wong ban, tali dak kem ke accuse ro pati kan ni tiket ati. Kamai kene jongi ro ngi ye ke tu, namar ngi don kam di kena jongi ro macam
Kapta mengi benar dengan polisnya baru lagi tepuk kata ni yang lihat siapa yang ni drugs. Yang kuat lagi kena sama lagi bentuk drugs. Kumno bantah ni kini tu, iran kaman wandra lagi bantah kajing lekai. Kata kriket kali gawai, kapag kita lain menjadi lekai, kita yo apa kita VI bantah kata kan usaha jumpa kisan itu. Upadeu nak sokong orang nak kenal. Orang pada bantah aku pria. Ukiyo hi naka jin minor jumu naka jin sitam naka disiplin jumu banam player banyak kot key player jo kali India kiba kham khai kham euro Upunha pemiri sar gubito ka padu pumani kini ka kufeto kawan kami diyo i kamadan yang ka East Jatiar District Education diyo i upamkam adong nepau television po kejumpa jingyu rekan kejing ya penbailang wa MCA Wilayah Education rekan wa IJDCA jadi yo orang tukang masuk di Islam di district tournament wakam jula da laji bentai yang inter district silo wakam jula stage nompo the government kabrang yo ini modal to you chupon di jumna anta upamkam ni kitiar kakum ni por kakum ni gejuk uyu kitiar leke upamkam pembodi kakum junawa jupor maki piar ni sedang uji bentar under 15, 16 last year ada juga uji bentar under 15 under 16 Eastern dan awal ini under 19 hakap lain so di Eastern champion wa kemadan yang ini kampung di jumna kau mengenai yang dirap oleh MCA yang cimpon juga yang dirap hom memirap ini dirap ini henry kakung di doa kapor kajikam kini kitirtan kikis kipakam players manggo berapa adu kata macam jinga nasion upumbiang kau tadi yang pemari di fit wa one day nama tapi di phone wa kini phone mo yo tiar leke iwa doa aku ni bejuk amtam upuma pemeri mandan yo praktis hakatai mandan wadap le garis agreement kamwa nepau sna tak pergi ki jingle ki dalam kepala ni to pemani veteran hands wo thoi ki piaran sub place road which corner in district tuan kami yo hang district yo ki football manggo wa rap interest pai perba kekir peman go udah tiap ho man go kilongyu kau tem ke kamar yo ihi yo kekir la ini dalam yo kami jam hagin giski ko man kani atau berapa yo India yo wi yo la kekir man go wi ni ko wa elak wa yo kami jam kamu wi ko amai pang cinta wo biar udah mi kami district yo i utel okisan ngono kecong yo ni so umpor utel cimta yo na 16 au arja hakso adu arja haksan cimta ya under 19 inter district 10